My Universe. Әңгіме отырма бүкіл жерде. Бола берсін, маған жақсы қыл. Айта берсін, айта берсін, айта беріңдер. Маған да наурыз жақсы рахаттанамын. My Universe. Клип Кайрата Нуртаса на песню My Universe наделал настоящий шум в Казнете. Об этом писали буквально все. И люди раскритиковали Кайрата Нуртаса за то, что он поет на английском непонятно. То есть с очень ужасным акцентом. Ну, они так считают. Ну, давайте посмотрим, реально ли английский Кайрата Нуртаса непонятен. Давайте проверим. Иностранцы дадут свою самую беспристрастную оценку. Поехали! He is very popular among Kazakh listeners. With my simple words, not from those billion ordinary girls. You're smiling. So, what can you say about pronunciation? Be honest. Be honest. It's not bad. It's really not bad. Like I can understand what he's saying. So, can you describe what he is singing about? He's singing about this girl and in his universe. Yeah. So his pronunciation is good. It's not perfect, Yeah. but it's acceptable. Acceptable. Yes. Do you understand? Yeah, I understand. And what's he singing about? A girl. Mm-hmm. A girl that is unique for him in the universe. Mm-hmm. So it's understandable, eh? I do understand. I think I actually understand more people who is not English. Yeah. Because our pronunciation is, we sort of read in the same way, even if we are from different countries. It's for me easier to understand the people from other countries than English people. So is it understandable for you what he's singing about? Some of the words, yeah, I can understand. Like it's like he's talking about his universe, I think. No, his English is understandable. It's clear. It's clear. Yeah, he do have an accent, but everyone has an accent, so it shows their identity, their root. So having an accent in a second language, in a foreign language, is totally fine. And like pronunciation might show their identity, whereas as far as it's understandable, it's clear to people, it's fine. Music is universal, so like it's totally fine that like even if he doesn't know any tiny words of English, just memorize the words and try to sing. As far as it's understandable, it's fine. Is he singing English now? Oh, no, it's English. Oh. No, I think his accent is good. I can hear very clear. Isn't it weird? No, I don't think so. Isn't it poor? I think it's cute. Yeah. Yes, it's cute. Ну и наконец-то давайте взглянем на то, как казахстанцы раскритиковали произношение Кайрата Нуртаса. Сен нормальный жігітсің ғой, нормальный өлең айтшы давай. Ағылшынша айтшы, брат. Білесің ба сен? Ағылшынша айтайын ба? Давай, ағылшынша айтшы. Хит өлең айтамын. Хит өлең айтшы. Очкиш. Хит өлең айтшы, давай. Just my universe, Earth, just my universe. Алшы очкиңді. Видишь, очки болмай ма не? Жоқ. Қалшы осы жерде. Братан, ну Кайрат Нуртаса видел песню? Новую? Да. Как он записывался? Он вообще не выговаривает. Тем временем на студии. Зангар, иди записывайся. Кайрат, я кушаю же, что? Иди, ничего не знаю, иди записывайся. Я что кушаю? Иди записывайся. It's the worst in Stacy's word. Borders, diamonds, sharp space and clubs. It's the right size. As words in the world. You're my universe. Хотя справедливости ради были и те, кто выступили в защиту Кайрата Нуртаса среди казахстанцев. Давайте взглянем и на них. Кайрат Нуртас
бауырым, қазағым, асылым, көлекем, шырағым, алтыным ғой. Қайрат, сен ән сөйлейсің, сен күшті сөйлейсің, берекем. Сөйлей ғой. Ағылшыншамы, қырғызшамы, қазақшамы, орысшамы сөйлеші жаным, сөйлеші. Саған оңайды, маған оңайды. Ағылшынша өте күшті сөйлейсің. Көңіл бұрма. Маған шын жүректен бәрі бір ғой. Не деп жатыр ол кісілер? Сені жақсы көреме, сен оңайсың ба, оңамайсың ба? Сен өзіңе өзің оңайсың, сен бізге оңайсың. Сен маған лично оңайсың. Короче, Кайрата Нуртаса критиковать не надо. Парень старается, напрягается, пытается петь на английском. Поддержите хлопца, скажите ему, жігітсің, нағыз еркексің, пой дальше. Радуй нас своими песнями. Да, и пусть ты поешь на английском с акцентом, ну, ты стараешься. Кто знает, может быть, однажды ты споешь с самим Робби Уильямсом. До свидания.